tuk chwa nuam ule mim kut tha September ni sang ni som ni panga thole ni ani a Zoram news ilo ngai tha ang u nimina BJP party Inkhawm mipuirun aizola neya puke ramo palakbial MLA chuan thu soin India mipuiza somriat vel Hindu omkara Christian ti chu za pahni vel chawan oma heti chunghian Christian ti chu an zalen ema India ram sarkar chuan enkol uluk le ni ina soya ramdang Muslim tamna rama omta se chu dam kho chwa kan tlem viawarin om ati CAA dan po Christian titan mal som na ani a an hlau ang chu ani dan ani lawa Christian titan na thalei lei ti soin ni kum sang ni som ni pali khan Goa a Pakistan mi Christian pa Joseph Francis Pereira chu CAA hnuaya Indian citizenship pe kani a CAA hnuaya Christian mi Indian citizenship pek theitur mi som nga pangazi nga pakhat pek ri ani atibok nimina Congress bavan aizola an party Inkhawm MPCC treasurer Dr. Lalmal Soma nga kachuan Congress sarkar lai khan sumle pai din muna tha a chuan thora chu voina sarkar lai tin an van nei pui ta hle ni ina soya pulal than hola kai rai Congress sarkar kha thangthar le khathiam ten an zir zelanga an ngai sang tol don nia alan thu soin MNF le ZPM sarkar chu puhola kai rai sarkar ne na te khinin anin thlau hle ati a tunla hian India rama politics in her danglama om meka Mizorama po in her danglama om chho meka Congress party chu Zoram damle na policy keng tuan ni ti achiang chho zel do na ni atibok Namru na MNF party Inkhawm nimina neya MNF legislature party secretary engineer Rohming Liana chuan thu soin Forest Conservation Amendment Act 2023 House adopt turin cabinet chuan ma an lo lak ruk dai to thu le MNF ten he dan adopt na tur resolution an mutlai chu soi ve vak theilo tura phwar ruk na ni ina soi Assembly session nei zo ta ka member boral ta ti sun na hunan man zo nu loka Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt tura sarkarin official resolution an muthut chu makati thu puro mingliana chuana soya August ni somni pasaria soi ho tur dan adopt tur bil chu August ni somni paruk zan lai vela anda chuak chawa amendment bill le principal act po da ni lawa wangin azir chian man lo ba ka anin ron khom man lawa wangin soi chhun zom theinan om talo ni ina soya resolution chu cabinet in May ni som pathum khan agenda number 1 an lo da dai to a an lo approve dai to ni ina soya CM in hedan adopt na a midanga mo pu le thil dik lawa soi chu adem ti soin sarkar masainan adopt do launa resolution kha Legislative Assembly Secretariat in Chief Secretary athon ngala Lok Sabha Secretary General ne na an thu pass an do lo na le Mizoram man ven rem ti lo thu house an pass chu ziakin an thon thlakngal ni ina soibok Nimina ZPM party Chhung Inkhawm aizola an party office neya thu soitu Dr. Vanlal thana chuan mitam takin ZPM te research base kal lo le anin soi anga omlova an pu na changin ZPM sarkar chuan research an ti a thui takan lo zir chian to awangin sarkar chuan kum khatna flagship program a kalpui ngama kumsang ni som pakwa khan so thing man chu ke ji khat cheng za ani lain kumina chuan ke ji khat cheng som panga ti a hralangai thunga shelok vek thei khopa research ti theiani lo ti soin har satna tam takkara ZPM chuan flagship program a zui ngala a pen ngal pop mayani ati Session nei zo ta ka party pakhat MLA in School Education Department hnuaya Departmental work zasari somriat paruk om anga asoivung chu samagra siksha hnuaya guidelines om sa ba ka cyclone remal relief fund kai hruaina om sa wanga ti ni in dan dik taka kalpuya ni ba ka fan petu te du dan anga ti ani thua soya Mizoram State University le MZU Saudan campus soipol luitlat po politics ami puite fui por tumna ani atia
tuna chimbial mangai thar thutan hi alom lungleya Mizoram Polytechnic ko takhina ni laya ngoi chu tlat le Mizoram Engineering College building sakchia du tok ten lungleyan mangai thar ta thut hi alom ka ti hle building sak hi a hloka zirna buai puye ro a hlok lawani ma na siaha Polytechnic sakani khan eng angin nge ma an lak tun thlengin an la sa zo thei lawani hi Mizoram State University le MZU Southern campus an soipol luitlat po hi politics sa mipuite foi por tumna ani lungleya kazin hnaya State University Chungchang hi NGO te kala soipuyang atibok atho puite nan hek pi Maria City Zwali sonani Department of Personal and Administrative Reforms Commissioner and Secretary Pokelal Thom Moya Chuan Nimin Khan Thu Chua Siamin IAS Ming Langsar Tak Pani An Na Chan Puala Tanga Sonan Ni Thu Tar Lanani Commerce and Industries Director Maria City Zwali Chu Fisheries Department a son ni in Special Secretary Independent Charge Mo Phurna Achelang Pi Maria City Zwali hian Engineer Lal Ro Thanga MES Athak Dona Commerce and Industries Director Tur hian MPSC Secretary Nilai Pu H Lian Zela da ani Pi Maria City Zwali hi Mizoram Industries and Commerce Service Association Mikosa Chuan August ni somni pani sang ni somni panga khan Commerce and Industries Minister Pu F Roding Lian hne na lekha thonin an tho pui thei to lo thuan thena hen lekha a hian ine na lekha kan ron the lu to Director Commerce and Industries Son Chwa Chungchang ti in lekha number an tar langa tun theng in chan na lom kan la dong lawa ine na ziak le tongka kan ron khen to ang khan Directorate of Commerce and Industries Nwaya Officer le staff ti chuan kan Director P Maria City Zwali IAS hi kan tho pui thei to lo chu wang chuan August sang ni som ni pangaral ma nge hian Director Commerce and Industries satranga son chwa na order hi mu kan be sei tlatani ama hi son chwa ani thwai lo chuan Mikosa member lung oi lo te hi kanin thlem dam zo to lawani anti Nimin chundar som pani vel khan tuipui di le dar zo in kara kar pakhata che swala mi pathumin nun na anchan thudon na ina tarlan danin motora chuang mi pahni a hmuna thingalin pakhat chu damalak chwa ani a ma se na thial dam doi in thlen pui ani nuwa athi vele ngalani motora chuang nun na chan te hi eswakia kumsomli pariat son of ke khokha siaha meisatla H. Lalram Khenga Kumsom Nga Pathum son of Buanera New Siaha le LB Rolwa Puya Kumsom Li Panga son of Kelal Muaka Tuipa Nganni Vanduay na tok mi pathum te hi Mizoram Home Guard Changlai ni in an kaisan na turbay pui tura siaha changa aizol pananni Lunglei MJA le chimbial chantu in Mizoram State University Chungchang malak dan turan soiho Nimin chundar som pani khan lunglei MJA le chimbial chantu hrai tu te lunglei press club a an thu khoma lunglei MJA president pu HLal thansang an kai hrain Mizoram State University lungleya theina na malak dan turan soiho ani Chimbial chantu hian nimin jingdar sari khan an president Reverend F Sangvela kai hrain emergency meeting an neya Mizoram State University lungleya din ani theinan huam zau zok le chak zo ka malak dan turan relani Mi puima khwa nga in Aizol City Bus a pick and drop system tlanhi chung en chinani don State Transport Authority Mizoram in Thuchwa an siam danin Aizol City Bus mangtu titana ol samle rangzo kania traffic jam ati zia thei be sein September le October sang ni somni pangachung hian Aizol City Bus chu stena passenger lu le chwa chung bak ding lovin chakzo kinan service to dona pick and drop system hi mi puite ma khwa nga yarwa manani angin mangtang kai nge turin mi puyan nge ni nan be sei ti antar lang
Chief Minister Hovin Tenzol PCT lom na ne yani nimin September ni khatsang ni somni panga tho tan ni khan Thenzola Village Council te NGO le khotlang mi pui tang rual chuan Tenzol PCT lom na Inkhawm an buat saya bial tu MLA Chief Minister Pulal du oma chukhwal lian ni in pubilal chanzowa Supply Minister chukhwal za omani Joint YMA Hall Bazar venga PCT lom na buat saya hian Chief Minister chuan thu soin kanram hian khopui changkang le tun lai fel taka duan sa kan mamo ve to a Tenzol hi chutiang din nan chuan a rem hle Chief Minister kani nuwa Prime Minister ne na kanin mu tum ni na a khan pu Narendra Modi hian kanun kong te Mizo ta Indira Gandhi ne na kan tho dun dan te IPS na ka ban san chan te MPZ nga anti-defection law mga pai masak ber kani chan te chu Mizoram buai na alo re a muan na alo om thei na na kathiam ang anga ka bei ve na wanga ni thu te ka shil ve ni a hne na hian Hey, Mizoram in rem na kan nei ta a India rama in rem na hlotling ber zinga mi ni in state ral muang ber kan lo ni ta a Plan City kan nei bok si lawa mi poinuai som chen thei na tur PCT min pero ti in kadil ta ani he khopui hi aizol son tum na ani lawa chutiang zong in kan soi ngai lo Mizoram in khopui moi le changkang tak kan nei ve thei nan khopui thar din kan tum zo ka Tenzol tan bik po ani lawa Mizoram tan ani ati Master plan siam na chau min la pe a ataka malak na tur hi kan langai tua zelang 15 Finance Commission sum chuang bang Prime Minister kuta om mek chu dil kan ril ruk mek atibok Chief Minister chuan kan riat angin tun thlani som pathuma Sairang Rail Station hi Prime Minister in aron hong dona PCT lungphum po aron phum thei kan bei sei mek Rail kong hian Tenzol PCT hi thleng phei thwai se kan du awangin ma kan lamek bok ti in Tenzol PCT trobul le Hmachhawp te atar langa ataka kan tho huna inseng hoyala trul na sadona mi puiten in hong taka lo don so na ngai dona ni ti in mi puite in buat sai turi na cha Mizoram Sarkar INPR Department chuan press release an lo ti chwa to a Chief Minister Pulal du Oman Chief Minister ani nuwa New Delhi azin voi ni na a khan Tenzol PCT din na tur hi India Prime Minister pu Narendra Modi ne na adila anu rei lo te a adil na ang hian Central Sarkar chuan Tenzol mi puinuai somvel khosak thei na tur khopui kilometer za pariat thuta zaw Master plan siamaron phalsaka Ministry of Housing and Urban Affairs kaltlangin master plan siam na tur hi chengwai bel che so maron pe ti an lo tar lang to ani Home Minister Hovin ruilo do be pui thak mek Chungchang soi ho ani Mizoram ruilo nek chep be pui special operation thak tur Chungchanga nimin khan Home Minister puke sap danga chuan apisa a Sarkar Department sang ho tu tele Central YMA shwai tu te akoma Zoram mi puin lungwang le himdam taka hun pui an man thei nan Mizoram Sarkar chuan September ni khata tangin ruilo do be pui a thak don ti soin Central YMA le Sarkar Department tang hova ruilo do be pui thak tum chu bar thla chungin thei top chu akal pui tumani thule hun pui wak ve ta po halpo do be pui thak chun zomani don ti asoi bok Excise and Narcotics Minister Pulal nging lawa mar po in aizol khopui chunga ruilo ti te an zalen lutuk chu an ngai mo hle ti soin Sarkar chuan ruilo lo lu na dan cha tumin thei to pa chwa don ati a Sarkar le tlom ngai pol chak na mai ba ka Zoram mi pui te tran pui na le troi om na an mamo hle a an pui na adil ngal ti asoi Assembly session nei zo ta ka khan PWD Minister Puvan Lalhlana chuan opposition leader Pulal Chandamaral te zo na konpui le khamrang inkar National Highway 06 kongpui Chungchang a kong chiat chan State Sarkar mo phurna ani le ni lo chu zia ka changin State Sarkar mo phurna ani lo thua tar lang
PWD Minister chuan nikum October ni sari khan NHIDCL na konpui le khamrang inkar National Highway 06 kongpui hlanna thon fel vekani to thu soin nikum October ni somni pariat khan NHIDCL na hian kongpui in hlanna chu thon le tura an ti thu le kumin January ni thum le March ni somni paruk khan an thon non le thua soya NHIDCL lam hian July ni sari khan kongpui in hlanna le kha a an sign ve chau thu soin Mizoram PWD in NHIDCL kuta NH06 an hlan ni hi March ni somni paruk ni ma se NHIDCL in an kuta an lak ni ero July ni sari ani thua soibok PWD Minister Puvan Lalhlana chuan MNF member Pukelal Dongliana zo na zia ka changin aizol khopui kongpui te siam thattum me kani thule sairang le vaireng te inkar kong siam na atan ZPM kai hrai sarkarin chengnuai zanga somruk pakwa point pasari bial asen to thua tar lang PWD Minister Tarlan Danin aizol khopui kong siam thatur hian April ni som panga sangni somni panga a malak tanani a na tanani atangani zanga somli pariat chunga zo man tumani na chu man mo thla ka wangin restricted tender mangin pe kani a contractor atan Nidi Creative Infrastructure Private Limited Assam thlanani tender chu aizol road no tatan farm pathum Nidi Creative Infrastructure Assam 3G Infrastructure India Bhopal le Sunshine Overseas aizol tinan chang aizol road south tatan po farm pathum thovin tender an changa chungte chu Nidi Creative Infrastructure Sunshine Overseas aizol le Urban Infra Projects Kolkata an ni a aizol road no tatana Sunshine Overseas chan na chu technical bita atla a farm dang patni zinga achang niam jok Nidi Creative Infrastructure thanani aizol road south tatana tender chan na a technical evaluation paltlang pakhat chawa oma paltlang tu om chun Nidi Creative Infrastructure thanani a anni hian chengnuai sang ni za somruk pani point pakhat pali in an chang kong siam black top chu khom dan zirati ngai ani awangin na zo hun soima ya har sat thu tar langin PWD Minister chuan working season in ran vele arang thei ang bera tho zo tumani ati ZPM member Pulal Chuan thanga zo na zia ka changin PWD Minister chuan tun sarkara sairang le vaireng te inkar kong siam na atan Mizoram sarkarin chengwai zonga somruk pakwa point pasari bial asen to thuatar langbok Advisor to CM Puti BC Lalven Chunga MLA Chuan Nimin Khan Aizola Adi Karma Yogi Abiyan Responsive Governance Program Noaya State Process Lab Ahong Nili Otur State Process Lab District Master Trainers Training Hong to Puti BC Lalven Chunga Chuan District Pariata Changa Training to Rakal Khom Te Chu Anzir Thiam na Atanga Thingtlang Kil Khorzok Te Po In Lok na Ansan Ngei Thei Nan Thei To Pathok Turi na Fuya Scheme Shang Shang Te Tho Ho na Lo Tlin Thei Nan Department Te In Rem Taka Tho Ho Apoi Mo Don Ti In Training Program Thataka Neyani Thei Nan State Sarkar Po In Thei To Pachwa Zel Tur Thua Soi Adi Karma Yogi Abiyan hi Sarkar Thanei Tura Mi Puite Telve na Tur Bei Pui Thak na Ani a Tunma a Chungla Machangarwa Manna Kalpui Ni To Lovin Atnuaila Machangarwa Manna Kalpui Tura Bei Pui Thak na Ani Village level tlengin in zirtir na kalpui ani do na he mission hi October ni som sang ni som ni pangama zo man tura dwana ni Mizoram Sarkar Economics and Statistics Department in Mizoram Monthly Vital Report of Births and Deaths 2025 atarlan to china kumin January le April Chhung khan Mizoram District som pakhata naupiang sang sari sathum pasari an oma mipa sang thum za sari som ni in meichia sang thum zanga som kwa pasari an ni a cho rwalin thlatin naupiang sang khazariat som ni pasari an om angani
January atanga April thachung vek hian district som pakhata mithi sang ni zariat pakhat chin chia ani a mi pa sang khat zariat som paruk le meichia zakwa somriat panga ni in thlatin mi zasari velan thizia angani bok Economics and Statistics Department in Thali Chhung report nei china hian kum khat nuai lam thi somriat paruk kum khata tanga kum nga inkar thi som pathum thisa anau piang somthum palian omani Home Department chinchia danin tunai kum thum sang ni somni pathum tu ni nga chungin jail tang tlan chuak mi som nga pani an oma chungji nga mi somni pathum chulaman le lawan ni kum sang ni somni pathuma mi somni pakwa jail tang tlan chuak an oma sang ni somni palia mi som pathum kum kalmek sang ni somni panga a mi soman om Tundin muna district rang jail soma oma August ni somni pakwa sang ni somni pangatleng khan mitang sang khat sakwa som pasari an oma hengji nga mi som nga parukhi damchung tang turan ni damchung tang tur te hi district jail longtlaya pakhat tang mekin central jail aizola mi som nga panga an tang mek bok central jail aizola mitang an tam bera mi zakwa somli pani an oma Central Women Jaila mitang za somruk pani an oma District Jail Aizola za somthum pasari omin District Jail Lungleya za somli pakwa an ombok District Jail Siaha a mitang somrukan oma District Jail Champaya za somriat pariat District Jail Kolosipa za pani District Jail Longtlaya somni pali District Jail Serchipa somsari pani District Jail Mamita somriat pakhatan oma district jail saitwala mitangan omlo jail rang tan hian saski fan 2024 to 25 noaya central jail aizole district jail pasari sakthat natur chengwai bel si somnga panga mu ani a construction work hi Mizoram PWD ina thoka na hi tho me kani Khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa theyani a ngai thatu chunga lom thu kan soye